siya na ekutsu siya na enam ko ganna mali ilako kali milempan kaborok lako tondot to batang mi inde tirong makbulualong inde karampaw maksong babisara di pato bang rogoli sepalami di batu masih rogo talu tuko tarunomi padang posanga masangan na padang po patu lakon di pasituro pangando kilangan pangmanalangi buang talo sang buaban kumaminto te mali ibudan na tar kubulami angga para ya kaboro nati mengapakkan mirap buang amatu ada otang manalangit narande pala mirate daw to tumampata daw lisuk na batara to paungan ya malombung ka baba nalangi long kilo pentiruan to panulungan na tu lamba inde tangkian suruh na lobo barana inde datang linto saraka tu lamba lan telepongan tondok lobo barana lan telili na ibudenan santa kasalle na pentiungan ni tar kubulami na pelalundun ni lolosukan daw ebi din na siya na po paraya na po paraya nah renden ni buang matua rek ketampo na limbong na balayan nito tumampara na atarek kesapan na minangan na bagi kalimbuang abola na tagi-tagiran ni kalimbuang tang sore-sore susi to mendiwa buun to maatalondo saruran to mamataway kente kalau kente ketua lang ambula lang parayan ong kalau tangan lagu sebalin do na bulan susi nenek napo nenek todolo napo todolo manda unno soko duong daw malangka na buntu uran lugo talo pella lundon andaw lay ko na pong talo botan ete na bintionganan tau buda pella lundunan pulong papapa kang naraba tarik pulo tang anopo parian sundun siri-sirian na indatang kian suruh na tamaraput alang la ko balidan tamate patiran sangka ko balidan itang ngailang rekelisun na batara tidak buang talo sang abuaban bungka seleng mokomi ba apa gini bidaran do tilang mokomi yang papel lawan mentiro lumba mokomi tamate patiran sangka memang talumele mokomi tamate penan tak bisa nibura akan wai sama pindah nibura akan sak kesang gori-gori angkium bating itang apa kundun kimario tang apa kalubamban isundun tang bedo akan nubu tang desa desia nataran kapasak kemi nabalaya para yasan inde naria apa lumbangan sangka kumua ya to sanga na posanga allo angina lai kusu ndo kusu batu kusu pasangan na indo to mendadian na si sol ambe pesompuan na si sol nenek na pon nenek mangka di indoran suruh lang alolo na dikai daw tangan na sondong kumoya mo sanga melo se sanga maupa sanga rongko sanga napasak ke bunga matua la di pator mo daw tangan na sondong la di pupangarram mo daw tikutamben naman ang abanuan naria tananan samba na po sangay demitaro kubulan na po paagantian ite may lolosukan daurena na po upa isolanasang na po rongko aggamay digaragam mo sanga la na po sanga tapararugo na panda di bolong diganti ambun makariman na pesungambanne rara masokan na bungin mariali bubu kumaatan na nonongan mengkalatiku torro madatu kutole pa diganti ambun makariman na pesungambanne rara masokan na bungin mariali bubu kumaatan na nonongan mengkalatiku torro madatu biasa na gua tahu nama adalah doa yaitu pasangan atau raya penggantian dan digarakan tomate semuanya unsur doa filosofinya adalah doa dan harapan keluarga susiduka atau pasangan tedong semuanya ya tetedong disangai semuanya adalah harapan dan doa belanaya itu ada talu intin itu ada sirik sifat nasumangan etika moral dan spiritual yang nata beretika tangnya ada atau yang nata bermoral tangnya ada dan yang nata keyakinan tatumpoga ada tangnya ada atau belana lalam maya lugu todolo lalam maya alugu kasarannya
Ya tuh, mindu apa di pokok ulang lino itu semua adalah doa. Yang kurangin apakah ada pendeta senior. Semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Jadi tiada di pokok, maaf yang di pokok tiada atau raya, bila naden keyakinan tak. Ada nilai spiritual. Yang betul digarakan sangat tomate, digarakan sangat tetong. Semuanya ada doa dan harapan keluarga.
Ya bang ate bana ta paguriri bisa siapa rana la lobo ko bisa yo al pena sa kami teterong pela si peke di batamana sa ni nerenge apa itu dia dengan mira tu popo kan dia dengan ni wah aku betul popo kan dari kita kan ya pamali yang namangga te tombi ate bare namanya to balian no pamito balian namanya te bonga solo sorry namanya to budu di sangai ini nak namanya to di namanya sambal pamali ni pertama sorry apa mira bayi bisa dirampa-rampa juga kok ya sedangkan nonton ada yang sambil dibantun nah woi no kamale yan na no ka paturobang kami tete na ya penyebang kami tete muka pamali te balen kita paturobang kami tu kenopet buat analiam ka nah, ya pamali penyebang kami kita teh ya pamali puduk ya oke baik mana bisa mbak lagi saya ngasih mereka pisan toh jangan malah ya mau bayi menesteng atau kalau anam jangan malah pisan
Rino itu mga renendero ng susi to penonton nito maapulian lo. Kumalasi iya. Koy! Oh susi dito. Susi ito tong penonton nito maapulian lo. Pero kata kita sa uteme nga pumalaki. Oh susi ito. Tako kamu maapasa aki imi susi to. Oke mga rendenterong ki kumalasi ki iya na rin maatenten. Apa itu? Dibalay si kadya tumatan, tanag mo tawid de. Wah, ada apa nih pasilagay? Dako pa. Mana pendul le? Opes setengah pulau karua mora. Aku nanggung pokarin aku musuhan aku to itu. Aduh bombongan ke petalo ripara. Kuain aben 20 pa. Ya pataruh ilang atu bombongan ya teh apa? Tombi pas hari bang bilangan tingoban wasule. Iya, ini bang bisa tingoban apa? Iya. Jadi kuda sumanga lago kita atau mengarapus ya pemangala. Ya te kita atau mangala. Dakaram mi tokiran tu derong, la mi toke. Kakaran ni karemat mitoke pa adu mitore pada apa misule ya memang kan toke isya mitore la sule nasang gumi inde to obanua mi palaku tole elako panggami puangan naterong sola pokon syabir Tumala na parete. Oke, kalope. Tumala ba yan? Tumala bunga. Tumala sorry. Malar kami may nalay. Na rin man ang irobi. Napo sa kalaman. Tumala tadi.